Ljudi više ne vrednuju ljude po moralu, ne vrednuju po njihovoj vjeri, po čednosti, po poštenju, po vjerenju. Sad samo vanština, samo selfie, samo se slikaj, samo se češljaj, samo Facebook i to je to. Samo mirisi, samo odjela, samo auta. Dođe brat prosit sestru, ona kroz njega gleda ko skener. Kako je auto iza njega? Ako je Golf dvojka, ma biži, nosi se, nema od tebe ništa. Došao sa ML-om, ma lipi moj, bez očiju, bez ušiju, bez glavi, bez nogu, šepa, hoda, dobar si. Ako je nabildan, ako je mrga, a kad mrga sutra bude gruho, vikat će što nisam onog mršavog uzela. Ali mi gledamo samo jel se nabildo, jel se napuho, ima li auto, kakve naočale nosi, jesu original ili su plastične i to je. Moral, poštenje, vjera. Zašto? Zato što dunjaluk doživljavamo, tu ćemo vječno ostati. Mi ne živimo za ahiret. I zato to nam je bitno, kakav mobitel imamo, kako nam je auto, zato što mi jednostavno svu pažnju smo dali na to. Pazite, znate koliko sam puta to govorio, ništa nije sporno da čovjek ima dunjaluka, ali ne smijemo živjeti za to, ne smijemo ljude vrednovati po tome, nikako.